Anas. Honestly, guys, say I could for that permit here because I can't cry. What team maybe? Omunye mistake mo windi. On season go da. Ne ko hwe dede omuti ho mo ye. Na chese ye zongo fo ye kwasiafo. Se we Jimmy no ni so ye den. Na boy. Hwe niam pa akudwaje kuma ye no. Ibi we position kura no. Hwe niam wa ye. Oye kura MPP for no no kontoko nto semeye. Haye me kurom. Na kurasinsam ndis for ye kurasinsam wo ayi nkurasa ha bia nkasa nkyire omo. Ba free education dey won ka say obogunu. Wo so o saba shanekina. Ma 20 series and a t-shirt enfan to aba. Odachi memma baako nnan e na omo kosa school no wi a. Musa say wo sha ye beto ne once na ye be kora. Once. Abawe. Me say be do dey be kan ba no by 9 o'clock. Na parliamentary ne presidential dey one touch na mama ne ajeku mo ye den eko. Eniema kra mo kra frabro chire ba no. Omo de ba wontimi nyi because dollar no bo e wo soro. Ye dey me dey aba pa metuma ba ma MPP dey e dey minto aba no. Omo hayewo sa president dadam no on ne MPs omo haye pa wo Ghana ha. So anya MPP ka ndis ni tura amali yama yan gargo. Ten sema ye to so Captain Smart ne Canada Japan no. The way obi dey am proyetem haye wo Dubai wo ships wo hotels nya dey. So ma wi yan kwa de yan ba ko pe kikra o. Me zongo niu. Mrebe wo kozongo wonye de oba kan krata mawo. Banu ye hyeno anomonyam. Besara to abamon to aso. Na ehwehwe. Enye se me nuanom a mo ya ndisufo ne ntokọ na omo di kun ye saa se. Gufo do ba na no mo nso me hwe se ne ma sem bebre. Ama amamfo me de manto ama no mo beta ama odada krofo a o man fa se sebe o ma dwen wo fom. Ama chese o mo to ma na. Secondary school ba ko ba even elementary school crap no. Elementary school from class 1 to P6 on team CB okuma. One of 2012. Me committee 13 series free teaching to tell. So na me kwa isem tebe 3.5. Abusuame mo akwa abasronko kra edeba Adepa TV so enen so Adepa TV ya tu fa aba enkranza maimu ni nyina eya abato a akasima na ye kwa akotui ena yati asi mountain so ye beje amanfo adwenche ye busa se amanyokuo ben ena ye nto aba emfama na wunyina so kra wo de beto aba e wo coming 7 December election no emu ene enti kame ho na yenye amanfo adwenche ni nyina agina aban a obaba mainum a odwin dachi because me kano man ko school to say panyini like present and the vice and the MPs ben nyina akabom no mo dwin dachi a na wo hwe e de ato aba wa hunde me kira wo no ye hunde ya yen ko school no bra ye bre amane a ye hunu ena ye nuanom bi wo ho mra bi na omo ko school ti se o ma thure exams fee ni ho kura no a na omo pam omo ama omo ba fie abatena ho na school na asai meka no ne saa de no na nadu ene ne MP so omo dwun Ghana ho nye ti se bi ajakum no omo dwun Ghana ho ama sese no me zongo niu mrebe wo kozongo a wonye de oba kan krata mawo me zongo ni no basara yi me zongo chairman me hwe emma nkora no bebre akosku awie ye nurses a binum ye police soldiers ama abanu ye hyeno anomonyam a basara to abamon to aso en na ehwehwe enye se me nuanom a mo ya ndisufo ne ntokọ na omo di kun ye saa se atam ohunu se wutwom kura na odi watam ada ohun se wo ya ndisinti emfasa anto aba entimi mma nimpa obakọ akọbọ wo wafo adro na omo mawo galan baako kọbọ afo 60 series emfanto aba en ma 20 series en a t-shirt emfanto aba odachi memma baako nnan ena omo kosa school no wi a meti ho no baako nkira de bia baako ye nursing baako na mpe kwan maame no su kira me se oba mam kwan ma baako no so akọ na sa na de na epe de na edi to aba enu bi na edi to aba ohu nti ye batu aba ana krom ha kasa no mre bi na wo ba krom ha sum
mrabi sumpa wura ye zongo kura obaka se ye nka ho da bia so menua no bi to NDC wura zongo hind mika kirawo ebe ya onwanwa na wura kuruma na kwadwan mu kohwe de mami we a onyamba for MP kohwe dwa a wo si no mu se onye hwe enu mu bi na ye pe man mu nyese bi a waji ajapade tuto cars enna ma wo se remi MP wutu abama te se menua ayi ajakum yetu abazongo no omu nye mistake mo windi NDC onsi zongo da ne ko hwe dede omuti ho mu ye na chese ye zongo fo ye kosiafo watu abama nimpa 4 years safi we na obato aba no aba ye odede the t-shirt na ma di 1 million na shirt di 1 million na tu abama me ba na how nti ye Ghana for ye ma ya adwuni bie ko anim miti o man ko school na du na abampa da wurma me man nan akọ na kire se me hu faso aye wo man no mo nti mo amoye TV4 na aye no mu nanti na mu hu no yi bi ba ka kwasi asam kira mo kura mo nya abotre mo na mo ba ye ama bia hunde wo man no mo nye ntokwa na pe man no mo wo ko school na me ko school na we ko school aye nku na we ko school na we ntimi nkwa aye kun aye fa ba ene sikan meka no menua no bi wo sirema ama no samti ba ko adada o mo ku o mo yo mama ko ka kire se media me ba asase no ba chiama mo how u chiama na wo nkran na ye wo ho aye boe ye ho nto twetwe ye ho o mo haewo sa president dadam no on ne MPs o mo hae pa wo Ghana ha ti mu hwenye masam na nyina no no so de wo sha ye beto ne once na ye be ko runoffs ni ho Ghana for baniate runoff de ni ho MPs no ne MPP mi check ya me hu no mo kita 200 MPs a mo pra manye bi ka ho o mo sara pre de aka no sa na ebe ye because ye hun bi pe ya ye mistake ye nue no o mo nti ase ekoto aba ayi parliament kurana no mo tu ni se ase hun ye mehi hwe de ekoso na ye tu sa aba no ye ba tu ni se president ni MP ni uba suma no ana wo suma no yi ko suma je like ajekum se wutu aba suma MP wo no se me ba mba yesi ayi committee center omu tutua menti man ye esi ho be ye park no ma mi na me kase bantu nkransa for nto hari o bantu man no o ye park so na omu ko twetwa ne ma ye wo park no so na che se omu ye ma NDC CPP PNC ba o ba bobol on ye ma MPP for na wo ko fa sikan twetwa ne ma basa sa no nkransa ye ni nya nkurase bi wo ayetime prebune is nkurase for na kurase nsam NDC for ye kurase nsam wo nkurase ha bia nkasa nkyiro mo because of ba hweti sempa menua me da gomba ni wo hey to man ye ntini nwulu nkuransa tam shele nkuransa ra nyela sum kama zipsum da biela nkuransa tinye non fo sheba ka nye non fo manga ma akal kam de niemi lati manga ka nan ti bi ma zongara cha be nye shukur bla anye leta en zam kana kambon sene ka ti kar leta mata zungo ta mala karacin ma police ma sojen ma ka be zongo ne dozo ti kulan zabe so anye MPP ka NDC ni tura amal yamma yan gargo kan zan la kokormotino ha wodi kormokomo abunu o se o di ahondin babu na wo twen di abotre edi kokormotino abunu eno na ye be hwe enku ntokwa nti menuanom pan ye manga kati nye president so kama jo mama ne ka ti ente ka jela no bi ko yen dentity hakati wumsra kar nyela te bi ma amno be chan shukuru ka ben be malore ka bi chan shukuru ma te ble nang lala tibele nang nala no dad ne no ne chese yen sarin ye sa biu te ble nang lala tebe non nala yen san enye sa biem ye de kokromoti na
Eba bu me na me ni ahonden a me kokromoti no na me di babu because me tuyi o MP no atuyi wo president na wo kase binum ya abu omo no ye tuyi na na kese abu atuya wuka to mo ya de pa mo 90 na mo bisa no mo kira mu ananka mutumi twakura mu duru ba bia na mo ahose de ma me ne ye na mo atwa akọ ye be ne sabe pepe ye da sese onya yo daddy me busa se enche ye be kwa koto aba amanyoko be na hu ni se ususu se ye be to aba ma na ye ho be hen han ye na de an kasa na obegina so e de ato aba so we mo a ye bruma ho de first kra na e bruna hafo party pa oma ye nkanea e ba man mu no Jerry Lawrence NDC press na waye niam bebre first spray yan kransa man mu ha se wudu teach my kra onya kra ma Lawrence just 18 kilometers o Lawrence by wo ye quota up to now quota kra des wo sisi because enti NDC de wona chese oba bubu man oye mpumtuo ena krubia nso epese ni kro ne tumpon na dija nchirima na o maka no ye o de sisi de ye ko nti wo say ye ko ema ye man so enti no se me pa de metuma ba pa ma MPP na different party no e bi sida mamba metupa ni kokoko motini mabusuafo nyina makasa kire bia no omu nyina kora ni yesa makasa kire wo so e wi ase se se wajima no wani so ye den na emboy hwe niema pa akojaje kuma ye no ibi wo position kura no hwe niema wa ye oye kura MPP for no kontoko nto semeye haye me kurom na nipa se obetuma jana wo se because to baba nipa foforo so ibi se nka enye se yetu na ba no so a enka sa nkransa mama no sa capital no nka o se nka ene nya this is capital no ye nkransa man ekọ ahemfo di papers ko afia che kura paper na yira wo paper na kura wo mu enso na MPP ni a woman ye friend say Harriet ono what the pictures ateta the whole nkransa mama ha no office ho sisi na baka chepse e obaka say kufa do fa ne officers na okoni fie wantimi anyina ampre kura amma say oh mikrom ni nana nti pa chewa momo de anam nkosi dai na techima ni sunya de kwanwa nti capital de kwa enye o say we di bank kransa mama so kransa hanso ye wasase kese e say techima wo ni asase to say so hwe pa kransa na wa asase bituma ye mpuntuo pa techima say ereta bia o mo wa to say niam we bi won person de ba harenta house mo fa capital na manam de ko techima so senka jekum na mama na wo ha kasamre hakura baby ase krabehwe nti krasa man mu hade se wo pe party pa wa boan a mama na jekum fe traffic light ko techima akura wo hu bi wo so ti san kran no wo sa traffic light bi wo so okay you see asphalt ni na wa ha if asphalt no oye ko ya ko si techima na enso emra eja dia wo ba no tu ni firi ho oba ese ni penu abrofo said the devil you know is better than angel you don't know in man ke fa ye devil sa so agufo do ba na no mo so me hwe sese ni ma sem bebre ama manfo media man to ama no mo beta ama oda krofo a o man fa se sebe o ma dwen wo fom ama chese o mo to etuma na sese pa se mfa se adimpo secondary school back even elementary school crap no elementary school from class 1 to P6 on team CB okuma nkransa mama eso ye nkransa secondary school mama share quiet a secondary school wa abontem ne okuman mama besi ni na nipa we u jare no koto ababa hwan ntimi de aba meto ama pa se eba party bi aba so de mama any NDC aban timasema no daddy mama musa say NPP amamu a ebui uhu ne say oman no mutu say oman de inflation ye high
She say ko dwom ko bisa. Wo dey e kura ya misa ko bisa man na mo tonton ne ma no. O nwura mane. Because uko odi ne ma be si ho a fra no pa ko se yimre bi o nya be se 10 cities kwa na de ko fie. Yento. So, hwe economy so hwe se ne city wa kasa wa city no wa city no. So, it is said here hwe city no ato aba no. So, ye hwe obi a oba odwen amanfo ho a o kasa kire ho kra to say say ani die bu kra na o de kasa kire ho na ambi before there mitimi need watem me na mitimi ka se bia ngesi ho ba ye de me de aba pa metuma ba ma ambi de e de minto aba no Daddy won tuma aba na mu say wo sha ye beto ne once na ye be kora no once aba we me say be o de be ka aba no be by 9 o'clock na parliamentary ne presidential de one touch so na mama ne ajekum ho ye de eko ejekum ko abesa ko parliament na mama so ye de asa ba fie na manfo hu say sa mama na o ba no enye se bia o pes cardio wona ye o mampani a otu o firi so wantu kwan hwe nsema ye to so captain smart ne Canada Japan no the way we did mampayatem I Dubai or ships or hotels there's no evidence. So they say omo ankasa be kan say na omo editro omo de na omo kana Etuji omara so afi no mo hu yansa first akufo da so mo ko censurefo o say Ghana ha no censurefo man kan kore party na wo so betiska ma omodi no e na mo ye no modi na chi o man kan kore enso so ye censuroni a ya ye wa kura se wo se mo bana mo kan kore kire na ehu obi a obetima boa ye so uti say akufo ado party nje so still abanfo do se dian mintibu hu so it is a job for omo hwe ni ye omo ye adwuma no a onka hu say yan ya ye wo rural areas no odwuma no onka hu say omo na mo ye adwuma na ma ye ye ni nkra ho mo na mo nkra ho mo bia fa say abano wa de wo ye bia monitua enso still omo nka na kra ni nche ye de radio ni television etie so nti I say sentrofo no so I am fan say se scan omo gidi a omo to ombo ase na scan ye be to e be senja ho wo so gidi no so gidi no sentrofo ni bi kra me free din e friend say delegiwa Nigeria no e Nigeria omo time dey po letter bomb kra ne kunu o kan no kra no ma up to now kra bia no o forget sa man no so be Ghana ni sentrofo ni pa hu na wagidi pa wa Jesus be as a friend say akwana oye dispose friend say Anas onso ga say akufo da pama fi ya because I can't cry otimi ma bi hwa akoya editu okunu e friend say am limi ya na say yes I friend no alimi ya wodi edro bukunu small boy generalist so I can't say na ya fo so ka onchini ntum na mponish no ukokunu say yakunu ya so esan so be kan okra na mankrase for na ne abu enti no omo no ma ye ni bu o ye de wo kurase he me say me so me koma me cashew farm me ba me television me tie news so na mon kan okra nche na say wo dada na be ka metinu ma say so na nche say na sa na tie say na mu di mama tempa ye say be the fault air bus eso de na nkro mo bi ntimi nche no and was say I was say I didn't obey free education. And so I said no free education no me ba send an ACTF first no sana was me dey me no na we dey say okokra bia akra na okọ school be me say me ba say okọ school be me na okọ secondary school okọ bia 2 weeks no better fi be 1 month okọ so be jiska okra o say papa dua no nje so send diska so when at times no on my chest na no say TV so I'm say when po obi say or the reporter bi or how interview secondary school guests no students no and a boys no and a Prague boys bit me ba around and interview no boy ba Prague boy was say ye na hwe ma no because omo nidi ofi school mo
nti you know ba tam na kwa akodi bia na ho adwuma na obegya nti say my school no bebre man bebre asay because onya bia de padi nti onya mpra bia o man aduane dia akwa ne kan te say Kevin Terra sike what here to Kevin o friend no was in me Pragia or 3 guests school na me modintra e wo anytime bia o be fa bi kofi a no man aduane di kama nti oni okura na get to me efa wall esamba be hwehwe no ko na man aduane di school ma aduane o mpe na say kura say poison food poison rice look at that enter banity more this eh so Sunday some we do that as some we now train say on the 7th person 7 is so pe me straight me do about 6 o'clock right no abedi kan na me di kan akoto aba na ma NDC me si me to me di kan to aba ma NDC me to ba ko pe da ba ko me to no so yanko be hira so yeda wasise onyamre ni echiche okay bismillah ofoforo wa be David no yeda amreti e bi ni ekoto aba e de na obegina so ankasa e de ato aba de me gina so porte de ato aba de say mana asise wo no edin nti eno so na me gina hwe de ato aba no ye to aba pempuntu djuma ben e na anasa de na e bia asia e be ma wa hwe wasetenam na de ato aba hwe 2016 kra na dollar na 4 series se wo hwe 17 series 50 pesos bi da so e bi sanda so nti ama man mo ade ene makro makra frabro chire ba no o de ba wontimi nyi because dollar no bo e wo soro ena duty ni so se bi enam no o wontimi nyi nema no se ka Kia engine samre na 45 million 45 to 35 million se 370 million nti ama engine kura ntimi nto ka na ankasa kura se no wokoto ka unkita 2 billion 2.17 billion untimi nto Kia nti ama man mo ayede nti na magina so ahwede ato aba because me driver ni okwa driver dey ya ye beto aba say ya na ye tete fuel so ene ma bo ko form mami musa say this time no it say afi kura no mutum de bi omutu adem so omutu adem kura so first no ko beto adem a omoye budget mo bia hu say omba beto adem say omutu adem kura mo oboko filling station akwa akoto area no mo to diesel no tini na ka ho yes ya tufu o mu nso a drivers ni binom edididi nkomo se ya tufu o ma ya na ya tototo car parts binom nso mu no kro bi o mu sa ande kura mutum kura ma ne san bro so tese wo kwa akoto spare parts a nipa na ono ade ne bo na eto nti won chake fuel no kura obobo kura wo hwe woni obetima ono ato ntimi a wa wo so okoka wo se di aba no dollar no wo soro ade unhu ne se bia na timamufo no so ne ya hye cause ne car part aye kan won se obekọ shop we mu na omo price is different obekọ ha na omo nso dey different unhu se timamufo na nso ka ho bi na enema akosoro se enema na omo fa no obia no bia country bia odine enema free baaye bi di free Korea bi di free Japan nti bia no bia odi free baaye bi di free US nti US ne Korea no price na nyepe nti ebia ono duty no e confirm na bia odi free baaye no na yi no LS ma no nti ono utimi teso kakra nti the man ye difference no difference bia ni ya da se onyamre ni etwetwe me na ma se onyamre na me no yakasa di obeba abema mpuntu ebede ebe kwaso man Ghana na asundwe de aba obia de ye na bi muso ba dia na emu aye dene o mi se obia anfa sika me show bi botom de na so bi so ba utimi se ne ma timba form aye den ema bia hoto no ebi mu science na eba niema ebe ya yenhwe se 7th December obeto abade amo okay say ya so nsu ya so ansa say de ye nyina ye hu de mu oduru me pese ameto we de ma hu say MPP buy do mamwaye amankan ka ya draw for no fu ekura yentimi nto sabi o ukọ ba bi ji 10 million kura na we beto dis 5 million me ka say fide kura nya wo de a ukọ agi to koma ka wura sen na wo so nya sen me ka say so wo yere ofie wo ma ofie e ba sa na ye ho kire ye timi de mai ma dwen say Joma ama police o de ba ye no me sure say betimi aboaye ti me so meto aba ma Joma ama
na so obana say wants to be the same thing there in the free next 4 years ko bia na say yanwu a abade yan to biom me ankasa me to biom to mama na so wants to be there akufo ado eyeya free next 4 years ko bia de na say yanwu a me to aba biom Musa de Musa say John mama wa bedi eman so pen enti wo ni say oba ansesan foforo bi beba ma chen say de obeye ana say de na ote so obeye ye no kura wo ye ne sa wo pen sesan beba me hu hwe kura no me komi krum tatale me de 13 series na koe 13 series ne me ko siram gisa bi ka be 3.5 wana me chiron 2012 me komi 13 series frite chiman tatale nso ne me ko gisa me ka be 3.5 ti mo say difference abem far better nti say me hu say oba san aye de sensa na me kan say wanye ne sa so a next 4 years ko bia na me de abade me to biom Mami Musa say de wo kan o sha ba ye betu yi ebe ye huhuhu ye be call run off ana ye 21 David run off bia ni we dey one touch 51% the fa near frost Patrick Richard that's so nyamre near chichim so that's it o de mo asini akonya we say ye opa John do man mama ye ni no pa wa de why and yeso pese sa for so no side o sa kotena so ba free education de won ka say obogunu wo so o sa ba shenikina so na de na side na side fe nti o ka say obi say amon na mo say ay obogunu obongunu so ma me for ma de show mutim say say obogunu nso we nya de obogunu wo shenikina asa wo de support ya tun so one fast am na ntwu abe na asam na huru aba so no want to she ne kina se na be ya da chi no amon for to aboma no oba no wasa be polish no na de na side kama so ati ma say ade a ma say wo mo bun ka say ntimi ma sa abadada ana woni su ntimi ngunu so ati ase ntima me for ne perform dia tum say free education enti ese woni su esa wo sa biem on se wo kotu bo na bo koto bo ye ketwa wo for se wo tunu kakraka na wo se tuma ko no atima chi koto na ide aba life so aja se ndi se wo motu amna ketwa bi ntoni su betunu kakraka no bia wo se sa de no papa di ba first no go watu amna ketwa na papa yi ba de o sha ye beto ne once ana ye be koran aba we we da kekra ba ko pe nya nko bia se o ma wie nko ade no go so ma we nko ade young ba ko pe kekra one touch offer one touch uji di se wie mu betimi aba hwe nanu ya ma mi jisi ne wa no bisa se de ntina o ma no kwai sa the time so e na the pension so nya ndu ye how much more say we want transfer so nti ade bia ni pa bia bobo bia no ha ope ko hye nwure mu nko a na tu amena na kasa gum na kata so obeduru fie na aduru fie ba obi anka ho so what ma say nti yeso na mo na etitim frama na mama we ye de na epam no we de na epam na ade na ma ntu amba wie ye tu wie kra se o sabi ansa na ebe mo na akọ pension akọ gina home a se atu aba wie bibia su no obi ji se next 4 years na ebe tu aba na esa hia ji sinima anamwa na ya sade na aba na wo ba ye wadwuma ndi se obi a wie na se office bi abokọ ne atum na ede na otum na dwuma sa anti atum so yes that's why kakra party a ebe tu aba ma na ye ba han ye MPP aban di ntem ka se MPP aban na ntu aba mo mu no se MPP party no empanfo party na idea esra fra no kuruye ana se abutre ewo party mu na party empanfo no be etuefo se de be ya yamma keto na yesu yewo mu he baso baba nyina abato party no nhihye papa akufado ene ba wumia ba de abre ye Ghana baristam ahunto ewo Ghana ha na yesere bompa yese epe present ya oboba basa ye
emma mainmu ba wo hwe ndi party mu a o me ya party fo a bepenta kwa bepesa akun ba sigana na akun so de bia mbon pa yesa akun be den ebesi because some said enter me kana sa me ya no de na ma hono de wo mikru akun a esi wa nkura nketua mpanyumfo bia ye den abo asesa de bebe dukura ye den eye dene nti present a obaba man mu a ode akun ebaba man mu he yakopon yino firimu no ma ye papa ba wumya a wo ye kremoni ba won batna ase na yesu yan hunu se kremofo so batma abugana man ama gana ye den akon kan de matma kakara matma kanu sha ye beto ne once na ye be korano ye beto no once ye beto no once. Yeah, that's so near drinking. Mr. Mankwa, me office was a niska bani di awie ni project no. Eso de bia me office ka ma ne wo problem. Enemremu. Na monte tap sending kan. No so ne de. Tap send here easy, fast and secured way. Ubetimi send this free amanone. Aba Ghana bank account and as a mobile money account. Untia transfer fee bia. Sir, I obey any say. Chine se won ko App Store na Play Store. On download the tap send app no or download dia ebebu sanso promo code o ma the pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gine ne customers wonti or the tap send wallet aba no obey any say so your customer wo UK sisia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atosusu nkakra enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi use sika e wo wallet no tie ene set say use momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na shim Kopium wo United Arab Emirates, Netherlands, and Austria. Tap send na. Papa no.